kwenda kumenyeria Meru thirikari yetu ya Meru County iratongoretwo ni His Excellency Kiraitu Murungi ituchumite sana kuona murimo yu ya coronavirus. President narure economy narure mianka na mwanka thai tuketha twina ni babaingi muno ndene matura yetu utentura kinyemwe itithirwa ina mugeni kuma tauni mwanya mwanya bama bomete Mombasa, bangi bomete Nairobi, bangi bomete Sende Mandera, kuketha kwina geni ntwene mwanya mwanya batu Meru itwendete aini tutethina na aini itubera karibu Meru, lakini baba ina maana ntubetu ni kuimenyera nontu myaka iraruriwa uu kwina likelihood ya murimo ya coronavirus yongeleka muno ndene Meru. Nindi antu betu kubaromba ni antu baimenyere antu Meru babwite kuimenyera na mwanka thai it should not be business as usual. Tutubeta kuitangwa twaita ya kakuri na ya kawaida no mwanka tuchinje mikarire yetu no mwanka twathike tukuthamba njara cietu magita yombe na roji na sabuni no mwanka twikire mask yarambikite thai no mwanka to keep social distance tukara kuthithwa ntu betu murimo yoyo atamba nturene na waketa ntoba ingi muno nabo bana youth babo itakanisene no mwaka bo itakinya kanisene bo keep safe social distance nabo imenyere kabisa no ntobo eto mbaweta kuo bweta bakwata COVID-19 bukaretera ciari baba titire kanisene mpanga ndene muchi kuginya bwo ingo nkubure bimenyere kabisa na bara bakwendia into mathokoni yetu mwanka thai tuketha twi very strict kiri baba kwenda into no mwanka ukende into wethere wina roje na sabuni na no mwanka wethere wikavita boya na mask ukende into no mwanka ukip social distance bara bangi bokamatwa ni matatu na bonda no mwanka wethere wikirite mask wetho utikite mask umenye ukawatwa no kae wandinje kubira koromba tubetwa Meru burie bukimenya afya ku thaini njane ciaku iri ibu bwega sana rieto ambeta Dr. Kome Muthuri ni Director of Medical Services tene county ya Meru. Tukikanya gaka njokia nkatho muno kiri thirikari yetu nontu ba support ira tumbite kuona mwanka thai mantone jakonie kurwa na mpanga iji ya corona na kinyanchokiria nkatho ya national government muno nontu ba benderete gutu support muno na trainings cia ariti betu banguge ba thirikari nchoke mbuge kuthingatira announcement ira ya president tene ntuko ya goro ya kurugura nara kwari na restrictions cia movement Nairobi na Mombasa mbuge ontubu netukwirigira nandi kwithira kwina a lot of movements kinya antu kumantere mwanya bakeja guko county ya Meru na utaura buje coronavirus itambagwa ni iratuita contact kana iratuita social interactions katikati negetu binadamu uraturileta na binadamu ure ongi na ndikuringa na directive ya president itukomenya ati nandi ituko expect kukethira kwina a lot of contact kumanya na antu ntere mwanya na ikio gitumi tukuinyiria nandi tukwira antu betu Meru ibaimenyere nandi kinya nkuruki ya bara imenyeraga mbere nontu nandi mbere ikurari na control ya ura antu kuma ntere batiomba kwijanga ndeje gwetu Meru
so na ndeno ntubakeja na tatumba kubarigiria kweja itukuthogania gucwanjira ya mbuga ura tumba kuba contain in an area tukamba kubathima mbere kenda tumenyethera bena murimo ju kana batina ju mbere tubarekeiria ngiri community ni thogania twina rio na tukagiria gucwa namna kana njira ya ku implement kenda itabwega iri njira imwe ya kurigiria gutamba kwa murimo ju lakini wamo na bugu ubati kumenya anto baraba ingi bago present kinya batena symptom ile kana iriku na kwa utira isi tutumba kuga tukaomba ku capture bonde kana kumenya bonde baraba na murimo ju kagitene gaka kwa uko ina possibility kana kwina uwezekano ya kwethira kwi mtu tutumba ku capture na kwamba gwita na area ki community kwatana na ntu bangi ambuga murimo jura tuendelee ku spread kwa uno ntu bogu itokwirigira mbuga cases icha corona ikethira ikingia na ore ikethira ikingia zauga ziri ari kuga kwe na itanda bira tuongerete kenda tumba kutungatira ntu baba lakini tukarega kuimenyera murimo jo no jinge zaidi kinya itanda bira tu inabio kwa tuika nandi bamwe bakamenyera kinya nja ciao na bangi bedere bakeja sibitali itukwenda twita na mbere na kuata mantu ya COVID-19 no ritobo nene no ntukwina ugwati antu ibarikitie witikirwo ku travel all over na itukona antu ende bakwambiria kuinyana mandukene yetu antu ibambiritie kuinyana matatune na kila pahali na itwithire tukimenya thirikari itumbo kinya maturene yetu kila pahali so tuna jukumu tukaria antu bamiru kuumba wikaria kuthia trasherira chikiri thirikari kenda tumba kwithira twi safe kumane na murimo yu nonto tukaria kuthwithia u tomba kuona mantu ya maingi yateagirite bungi bonkenda kuhakikishira antu bamiru ntukuyerwa ritu kwarekia na chairman wa health na Araura County Assembly na itwina mipango yokarande tukari ya jumbe tona isupport iriku tumba kwa thirikari yetu ya Gavana Kiraitu Murungi through legislation kana support yonde irayumbikia kuendekana kenda tumba wikira department ya health inyanya nkurakuruki